Jaz sem Krist, sem vojaški ataše na ameriškem veleposlaništvu in jaz igram harmoniko. Pred 2 letoma sem bil skupaj z bratoma darila za Božič. Prvi je dobil lovsko puško, drugi je dobil orodje, jaz pa harmoniko. Ja, prav zanimivo je videti Američana, ko igra na harmoniko. Se ne zgodi prav pogosto. He's not going to see this, is he? No. Okay. I have to admit, sometimes the accordion can get a little distracting at work. Sometimes in meetings, I think Krist is daydreaming, maybe about playing accordion with the Ausniks. Krist? Not again. I love that Krist plays the accordion. Jaz sem Kristova soseda. On igra harmoniko in včasih ob 10 je malo preveč.